endlini hayi khona nje lapho khona abafana basekhaya abancane abawu-2 hayi babingele ethi abafana njalo bathi umalume sokufika ijani khona bese ngiphindele endlini angijakho ukuvula lesikhwama lesi ayimeke ngiyazivula isikhwama hayibo evele ngithuka ngithi hayibo naku umhlalo wami bekuyazivula isikhwama vele nathi ingane encane phakathi ingane vele ikhala ingane hey ngivele ngithuke nami vele ngixake ukuthi uNkulunkulu wami ngizoyithinike lento ke manje ayikhala ngendleleni yonke hayi la ngikhaleli kodwa manje isindo ngiyasizwa ithule bathi mengizivula nje ingane njawo haya vele akhala ingane asasho isililo abashana bami ukuthi bayeza ukuthi hayibo kunengane ekhalayo nje la bese bagijima beze endlini bathi umalume kwenze njani ngithi mina hayi angiphethe umshana la hawu lo mshana kwaba bese ngithi mina kubona hayi khona isizwe wami omakhelana nje othi angimphathele wona ingane yabo. Ngiyanibingelela nanke babukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So ke sivakashela namhlanje ubhuti omdala na kanjani ikhona lento abamgila ngayo and I feel ukuthi mhlambe sekuyisikhathi right for yena ukuthi angayigonyuluka ayikhiphe phambi kwabantu abangaka. So guys ke sizwe singabe usiphathele insibona kunjani? Sabona njani sisi? Siyaphila wena? Hayi siyaphila nathi sisi. Ngicela ukwazi isibongo sakho negama lendawo la usiwakhona nalawa wazalelwa khona. Okay sisi wami mina isibongo ngakacela igama ngugcino ngokuhlala ngihlala kwaMashu kwa-A kwa-A yebo ngikhwele khona sisi wami. Oh alright ngicela ungifahlazele nje kancane ngempilo yakho bekunjani besinjani simekhaya ukhuliswe kanjani and ngowesingaki kwabantwana abangaki. Okay sisi wami ekhaya engalini zami imina ngimdala ekhaya beso4 imina engimdala kumanje kuso beso4 kwimina ngimdala kube intombazana usuke bafana abanye abawu2 kodwa lo ogcina kayi usawadlula emhlabeni seso3 years sele manje ngoba naye futhi umaka sekho naye. Injani ingcindezi yokuba i-first born kube kukhona abanye bezemva kwakho mhlambe sometimes uzibone kukufanele ukuthi ubabhekelele financially? Siswami khona kuba nzima impela siswami ngoba kuyimina ngimdala nje ngoba futhi namatoho nje so engavuki nje kahle ngiyabamba nje lapho nalapho nje yabo kodwa khona ngiyazama ukuthi ekhaya ngihlanganise lokho engikutholayo yabo. Oh yebo siswami. Cela sichazeleke kabanzi isizathu sakho sokuthi usivakashele namhlanje kwenzakalani bagila ngani ungiqale nje la iqala khona indaba ungichazele iziyofika kuvutho ndaba. Okay siswami kuthi ngeyilanga nje ngangiyibole etohweni lami nje. Yes. Ngithi kwaku 2021 February 20 yakho February 21 2021 February ngangiyibole etohweni siswami ukuthi hayi nami nje ngangigibela isitimela nje kwakulesihlanu bengabhosisa. Yes. Ukuthi hayi ngigibela isitimela nje akugcwele isitimela nje kumnandi nje kunabantu nje engibazi kabingelelwana yonke into. Hayi kuthe mise ngifika esitobhini sami la engehla khona kwaMashu Thembalihle. Awu abantu behle hayi mina ke bese kuba mina ngumuntu wokugcina ukuthi ngehle mengithi ngiyaqalaza ngibona isikhwama nje lapha siyihlalela awu ngicathi lesikhwama lesi ngoba kusekho umuntu nje la sitimeleni abantu behlile likhoja hayi lesikhwama ngisithatha hayi ngini ukuthi mhlambe lesikhwama mhlambe imali njalo angazi phela nama isikhwama ngisithathe kahle hayi ngiphume angiphume esitimeleni hayi mengiphume esitimeleni hayi ngiphuthume ngekhaya hayi vele ekhaya bese bengisuka bese esitobhini ke bengisuka estation lapha eThembalihle ekhaya la eduze kwa-A lapho ko-tour umsisi wami hayi mengifika ekhaya fike ngingene endlini ngingatsheli umuntu futhi akekho futhi umuntu owangibona ngingena endlini fike ngisibeka kahle isikhwama sami lapha ekamereni lami hayi ngijuluke ngithi lesikhwama kodwa ngathi khona kami ngathi sinemali niphakathi hayi mawufila nje ngaphandle ungakazivuli uzwani engezwe khona ukuthi hayi lesikhwama kodwa hayi sinesisindo ne sinesindo hayi kodwa ngixaka ukuthi kodwa imali kodwa engaba nesisindo kanje kanjani ingenza kanjani lento hayi mengifika endlini afike isikhwama ngisibeke lesikhwama ngihambe ngendlini lapho ngisibeke isikhwama bese ngiyaphuma kancane mhlawumbe 5 minutes angendlini ngobheka ukuthi khona aba endlini methi ngafika endlini hayi khona nje lapho khona abafana basekhaya abancane abawu2 hayi babingele ethi abafana njalo bathi umalume sokufika ijani khona bese ngiphindele endlini angijakho ukuvula lesikhwama lesi ayimeke ngiyazivula isikhwama hayibo evele ngithuka ngithi hayibo naku umhlalo wami bekuyazivula isikhwama vele nathi ingane encane phakathi ingane vele ikhala ingane hey ngivele ngithuke nami vele ngixake ukuthi uNkulunkulu wami ngizoyithinike lento ke manje ayikhala ngendleleni yonke hayi la ngikhaleli kodwa manje isindo ngiyasizwa ithule bathi mengizivula nje ingane njawo haya vele akhala ingane asasho isililo abashana bami ukuthi bayeza ukuthi hayibo kunengane ekhalayo nje la bese bagijima beze endlini bathi umalume kwenze njani ngithi mina hayi angiphethe umshana la
awulomshana kwaba bese ngithi mina kubona hayi khona isizwe wami omakhelana nje othi angiphathele wona ingane yabo Okay. kanti sengicela ukuthi ngibatshela iqiniso ukuthi hayi sikhwama ngisithathe lapha Sorry. kanje ngisithathe isitimeleni ngoba nami phela ngakini ukuthi mhlambi ukuthi hayi imali hayi bese kusemba kwalokho hayi bese ngiya kumakhelwane wami lapha omunye usisi nje omunye usisi lapha ekuthiwa uMakhosi omakhelwane wami ngimtshetse eMakhosi nginenkinga kanje sengithe isitimeli ngehla lapha engabona isikhwama hayi nginika ukuthi hayi mina imali phela nami bese kumuntu ebambela amatogini uthi hey namhlanje hayi ngishayisile hayi ngimnandi bese ngiyavula isikhwama ayingana hayi bese uMakhosi awu mase uMakhosi ngisho ngithi mina ngithi hayi Makhosi wozoyibuka hayi Makhosi ayibone lengane athi hayibo lengane lena enuma wayo lengane lengiyayazi lengane ngaze ngiqale ngane ukuyibuka ukuthi hawu Makhosi lengane uyazelapha uthi kukhona usisi lapha ekuthiwa uNomvula walapha ngenzansi osanda ukuzala ingane enjengalena kodwa manje anginayo isho ukuthi uyena othi uMakhosi hayi ngisazowe ngibuze mase ngithi mina Makhosi fethu yini singayi emaphoyiseni okungcono sobeki athi uMakhosi yazi kodwa ngempela fethu wena makhela uqinisile asile emaphoyiseni sisho ukuthi uthande ingane usuthole ngengane kanje Yebo. so sitimeleni hayi nangempela hayi siye emaphoyiseni noMakhosi hayi mase emaphoyiseni lapha ngichazeke sonke isitolo ukuthi hayi emaphoyisa lapha ngithe ngehla ngibuye etohweni ngathola isikhwama lapha hayi mina bekini ukuthi imali bese ngifike ekhaya hayi ingane vele ikhala ase ngibiza nangu umakhelwane wami ngoba ngithi akangiphelezele manje ngizobeka ukuthi la sekwenzeke kanje sengithole ingane kanje esitimeleni athi amaphoyisa hayi ngeke mfana nawe ngeke bhuti wami qamba manga uyintshontshele ngani ngithi hayi bafethu ngeke ngintshontshe ingane ngekwazi Untshontshe ubuzozinikela kanjani naye uhamba naye because buyo report phela ukuthi uthole ngomntwana nami ke lento siswami iyangixaka ngoba amaphoyisa impela hayi ayefuna impela ukungivalela impela nje ngehlahla ke lapho kulo police station khona ubhuti engangimazi bese lapha okuthiwa uNdovela uyena futhi umakhelwane wami ke lapho athi hayi ngeke ngiyamazi umfana lo uzwe ngeke ingalaza intshontshe ingane koyena ngikhulumela kwaseshawule usisi lo makhelwane wathi hayi mina kukhona isize ngimaziyo mina ngimsola ukuthi le ngane ngenza mhlambe ishoni esitimeni ngoba lo sisi uba nakho ukuphazamiseka engqondweni uba nakho ukuphazamiseka engqondweni ngempela batshela amaphoyisa uMakhosi bekuthiwa hayi sisi wami singaya lapho kulo sisi lo mhlambe sisombheko mase uMakhosi hayi ayikho inkinga amaphoyisa singahamba naye futhi umakhelwane wami lo sikulo sisi lo siyobuza ngempela hayi mesifika futhi lapha hayi lo sisi lapha ngempela simthola mesifika lapha hayi uyakhala uyahayisa uthi ulahla ingane how hamese kubuza ulahle ingane ulahle kanjani ingane asho ukuthi ingane beshe esitimeleni uvuke lokugula kwakhe lokho naye wehla nje ingqondo nabi ididekile yabo eshisela yonke washiya ingane esitimeleni hawu ase amaphoyisa hayi okay ngoba ke nangu ke uma wengane sesimtholile ke kodwa ke manje ke nawe ibhutiye kodwa into ufuna kulento kodwa ufuna ukufunda isifundo ungavele nje uthathe into imongayazi uyithatha nje uhambe nayo uboqala ubuze kubantu abakhona ukuthi lesikhwama lesi ubawushile uba umnikazi wazi mina ngathi bafethu phela mina ngakini ukuthi mina imali mina bo ngathi ngini nje nami ngishayisile ngoba phela nami bafethu engeyisokolela bo nami anginalutho nje yabo ngakini ukuthi mina hayi imali angimnandi kanti nazo ke igemegeme methi ngiyavula hawu ingane sisiwami ingane manje njengoba amaphoyisa athola ukuthi umama ubuye aduke somewhere ngokomqondo bamtholele ama social work umntana okay ngiyacanga ukuthi ngoba umakhelwane wami lo Makhosi wamthatha lo sisi namaphoyisa ngiyacanga ukuthi ama social worker baya kuona ukuthi sisike bomluleka nangomqondo nangayonke yebo sisona ungana nje umntwana ngicatha umntwana manje mhlawumbe unawo mhlawumbe u5 years mangaphosisi semdala semdala manje kodwa uhleli kahle ekhaya manje hayi bona bahlezi kahle impela ngoba nami impela angiye ngiye khona impela nje lapha ngombheki imthethe wena yes wena ngangitshontsha wena ngini ukuthi imali kodwa phela ngikutshontsha ngangikuthatha hayi ukuthi ngangikutshontsha ngangikuthatha ngoba ngini ukuthi imali kanti wena usumngaka mhlambe kulabo sisi labo uthola ukuthi bona abadukike ngokomqondo ba right nje but uthola ukuthi akwenzekanga ukuthi washintsha umqondo umntwana esefikile wazi wamteta but umlahlile uvela wamshiya nje kanjalo kulabo bantu labo ngenzeka ukuthi ngiyaqondana ukuthi abuke le video le ungafisa ukuthini kuyena umuntu uzovela ashiye nje umntwana yabo okay siswami ngithi nje abantu bakwethu ngicela ukuthi abantu baqaphela bakuthi abantu mukuthiwa umuntu uhambele ingqondo kodwa umuntu ngicela ukuthi umuntu ngaso sonke isikhathi umuntu azi ukuthi yini ayiphethe ngalo sikhathi leso umuntu ngaso sonke isikhathi umuntu akhumbule
bekuthi ngihamba nengane kufanele ukwazi ngihamba nengane mengiphethe igrosa negrosa yakho futhi amazambane kufanele ukwazi ukuthi ibo bengiphethe amazambane ngoba ngehla estobhini hayibo kodwa ngikushiyayo la ngiyacela ukuthi impela nje abantu impela nje mfethu abantu mfethu banake zonke izinto abazenzayo bafethu ngiyanicela nje bafethu ngiyanicela kakhulu nje impela mina ngazi ukuthi i-internet ayikhohlwa yebo and lo mntwana ngeke ahleze no 5 years uzokhula and uthola ukuthi mesemdala athole indlela thizeni ukuthi ayibone le video le mhlambe mhlazane kungabe kuthiwa uyayibona ngalesikhathi ayobe kusekhulile ngaso imapha amazwi ungafisa ukumshela wona ekubeni nawe wathi umthola kodwa umlahlanga wenza sure ukuthi ufuna omunye umuntu nazi nagcina nifinyelele emaphoyiseni waphila umntwana so ungafisa ukuthini kuyena ngiyafisa ukuthi umntwana impela sengathi angakhula nje impela so abe right futhi nami futhi lo mntwana impela ngiyamthanda ngiyafisa impela nje angakhula ngoba nami so ngisaphila ngimtshele futhi mesemdala ngimqonda ukuthi uvule ephethe mntanami hey wena nje wazi waba nenhlahla ukuthi wathola umuntu vese oyoduza vese kwakho makhelwane ukuthiwa nje impela kokomunye umuntu oyisigebengu nje othatha nje ingane mhlambe ngihambe uyidayisa lapha enyangeni ngoba phela abantu bafuna imali abantu kodwa abantu abagangile ngempela eminyango athi umuntu awuyingane bengithi imali othi ngithathe le ngane vese kunenyanga vese efuna ukwenza umuthi ngeyingane ngoba umuntu efuna imali so mina lokho hayi azange ngikuthanda ngabona ukuthi no angenze nje kahle into eqondile ezoba right nje yabo ukuze umntwana aphile. But ke ngiyabonga kakhulu ukuthi uphumela obala ngiyabonga nje nesineke owabanaso for umntwana thank you so much ngathi inkosi ngakubusisa ngiyabonga siswami kakhulu ukhe lapha ekhaya nizwele nani ukuthi khamba kanjani uma echaza ubaba ucela ukuthi kwehlelwa yini but ngibonga isineke nje abanaso nokuphumela obala athola usizo la angasaluthole khona kunokuthi naphi namlahle futhi ekubeni uyabona ukuthi utholakala kanjani so ngiyacela abafethu nanoma kuthiwa uyaqondana nawe lesi simo senzekala kuwena ungamlahle umntwana dayisela inyanga thola usizo hamba emaphoyiseni okungcono umntwana athole indawo e-right akhona ama-social worker angangozulu la inyanga so umntwana angagcina ekhulile e-right kunokuthi ungaphindwe wenza into ebuhlungu kuyena emva kokuba kade umthole vele enzeke into ebuhlungu because I'm sure ubuhlungu kulahla kuyikona ukuthi umntwana phela usuke engaboni lutho usuke engazi lutho kodwa ke asike senzeni nje ubuntu ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe like share ngenzana kakhulu bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona neziwasho sikhona isiwasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza noma uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu akathande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi e-pharmacy e-Black Life Traditional Pharmacy.